O muthenya na ikiruka ria ruhia. Muthenya wa kuninwo kwa maratathi ma minyore no urakuhiriria na reciria riu ni ria niki kirihuthagirwo kuruta wira wa maratathi macio. Nikyo nyumba-ini nene ya mishamanio ya KICC onjoria matiganite hamwe na Kenya magwikinyitie monanio ma indo iria ingihuthirwo gukuira mirigo. Ni thia marigitire ngundikagira mboga, itunguru, nyanya na karati. Ni atu avoid maratathi ma naironi. Mihuko eno ya gukua indo ta matunda, ciondo, mihuko itumetwo na itenge no imwe cia indo iria muingi uramenyithio no uhuthire handu-ini ha minyore. Twina ciondo cia guthie thoko, twina bagi cia guthie supermarket, cia gukua indo hehu na cia gukua grocery ya kawaida. Lakini sasa kwa sababu hatutakuwa na polythene, inabidi tuende na mesh bags ndio tuweke bidhaa zetu ndani. Na utakuwa umefanya mazingira ikakuwa safi, manake hautakuwa umebeba karatasi ya plastic. Ona gutwika kuri na cira igoti-ini wa kurugamia watho uyu wa kunina minyore, thirikari iroiga ni hariirie wega gutigirira mubango uyu nduna hotoma. It is expected that the polythene carrier bags will be withdrawn from all retail outlets. NEMA, as you have heard, has already laid out an elaborate plan on how to enforce the ban after the due date, starting from the supply point to the distributor and to the user. Citigarete thiku nini tu uhuthiri wa maratathi ma minyore kurukininwo kaimana. Riu a Kenya mari henyereria ria kugura mihuko iria mari huthagira gukuira mirigo. We nyumba uraigwa ni ukwenda guthi kwa mama mboga o hauja kana gutuma mwana ndwagirirwo kumunengera munyore ringi kana wethe container. Ni kahuthu na ni ginya mithambiria yako ni raithi na kuma. Monanio magithiaga na mbere na waria marathondeka mihuko iria igukorwo ikihuthirwo ta ciondo maugite kahua ni keru. Twetereire thiku ici cia maratathi kumbano ndone ka biacara ni gucenjia. Duka ino iri mwena wa Pangani na ni moya iria ciranyitite miugaruruku-ini uria urathi na mbere bururi-ini. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Wangari wa Njoroge.